Renault je svoju porodicu vozila za život začeo 1965. godine. To je pre nego što sam se ja rodio. A reč je o Renault 16. Šta je taj automobil doneo? Doneo je vrhunsku praktičnost i upotrebljivost, pre svega vrata zadnja, koja se onako praktično otvaraju i zatvaraju, pružaju komfor što se tiče unošenja i iznošenja prtljaga, i zatim ta zadnja klupa koja je mogla biti modifikovana za dugačka putovanja. To je prosto bila revolucija u to vreme, a onda je 80-ih nastupio ko ili šta? Pa Espas, onaj čuveni automobil, zovu ga One Box ili monovolumen, koji je bio rodonačelnik tog segmenta i donao je neverovatnu upotrebljivost. U tek nešto više od 4 metra dužine mogao je da smesti 7 putnika, izgledao je kao svemirski šatl. Naravno, Renault je nastavio tu filozofiju i sa Scenikom, koji izgleda kao čaura, takođe sposoban da ugosti velik broj putnika, kao i njihov prtljag, i pruži im jednu uglađenu, sjajnu vožnju. Dakle, ta filozofija se nastavlja sa Renault Simbiozom. Reč je o crossoveru iz C segmenta koji donosi mnogo toga novog, sofisticiran je, sa sjajnim pogonskim sklopom, o čemu ću nešto kasnije, ali pre svega on je kreiran za urbane porodice, za ljude koji traže taj dodatni komfor, i prosto Renault je ovim modelom popunio taj možda, da kažemo, neki prazan prostor između Captura i Australa. Kao što možemo vidjeti, bočni profil je tipično crossoverski. Nema tu mnogo egzibicija što se dizajna tiče. I šta vam to govori? Da je akcenat pre svega na, pa naravno, praktičnosti. Naplaci u Esprit Alpine paketu opreme su od 19 cola, poprilično su veliki. Evo nas i kod zadnjeg dela vozila, gde na delu imamo dokaz onoga o čemu sam malo prepričao, a to je praktičnost. Dakle, nije slučajno što je ovaj hatchback, zadnji deo ovog crossovera, tako vertikalan. To je zbog toga da bi se optimizovao unutrašnji prostor, odnosno da bi prtljažnik dobio što više korisne zapremine. Ono što je interesantno u vezi sa prtljažnikom, sem što se ova vrata otvaraju elektroputem, je što zapremina varira od 642 do 492 litra, ili obrnuto ako hoćete. Zašto je to tako? Pa prosto, zadnja klupa je klizna i može da se pomeri 16 cm, što znači da kada su nasloni blizu prvog reda sedišta, tada se maksimizuje zapremina. Kada su povučeni skroz unazad, tada se i zapremina prtljažnika nešto smanjuje. Međutim, praktičnost na vrhunskom nivou, i kada tome dodam da je u unutrašnjem prostoru, što se tiče raznih odeljaka, ta korisna zapremina iznosi gotovo 25 litara, dobijamo jasnu sliku do koje mere je ovaj Simbioz jedno praktično i upotrebljivo vozilo. Evo nas i u vožnji Renault Simbioza u okolini Valencije, gde smo ga isprobali na autoputevima, ovim brdsko-brzinskim putevima, kao i kroz naseljena mesta u nešto manjoj meri. Dakle, šta mi je prvi utisak? Prvi utisak je da je ovaj automobil izuzetno pregledan, toliko je lak za vožnju, lak je na volanu, volan je onako dobrih dimenzija, prilično velik, a sama konfiguracija armaturne table me podsjeća na ono rešenje kod Captura, naravno, budući da su ovi automobili srodni i da oba počivaju na CMF-B platformi. Kada govorimo o pogonskom sklopu, reč je o hibridu, naravno, E-Tech 145, što sugeriše da se radi o 145 konjskih snaga, da je 1,6 litarski benzinski motor isporučuje 94 konjske snage, dok veći elektromotor raspolaže sa 36 kW, a onaj manji, koji igra ulogu starter generatora, 18 kW. Sve je to u kombinaciji sa baterijom od 1,2 kWh i to sve funkcioniše onako zaista dobro, rekao bih, sa naglaskom na efikasnosti. Jer Renault se potrudio da ovaj automobil u gradskim uslovima vožnje čak 80% funkcioniše na čisto električnu energiju. U prevodu to znači da on troši čak 40% manje goriva u odnosu na neki čisto benzinski pandan. Sjajna stvar. Potrošnja po VLTP-u, ona bi nominalno trebalo da iznosi 4,6 litara benzina na pređenih 100 km.
I recimo da jeste ostvariva, ali to zavisi i od rute, od uslova na putu, naravno i stila vožnje. Mi smo došli do nekih 5 litara, onako opušteno, i po meni to je vrednost koja nije tako teško ostvariva. Rekuperacija odlična i to ne treba da čudi, budući da ovde imamo u igri 150 patenata zasnovanih na tehnologiji s Formule 1. Dakle, budući kupci Renaulta, imajte ovo na umu, jer ćete imati čime da se pohvalite pred prijateljima, bez ikakve dileme. Ispred mene je jedinica od 10,3 inča, dok je ekran infozabavnog sistema od 10,4 inča i podržan je od strane Google-a, znači OpenR Link Renault čuveni koji smo hvalili u prošlosti, sada je još nadgrađen, još je bolji, još je sofisticiraniji. Dakle, Renault je novim Simbiozom popunio jednu prazninu u svojoj ponudi i na taj način je postao više nego ozbiljan konkurent na tržištu crossovera, koje je, kao što znamo, u Evropi najoštrije, posebno u C kategoriji vozila, gde broj prodatih primeraka sve više i više raste. Renault ima s čim da izađe pred svoje kupce, ima šta da ponudi, a tržište će pokazati koliko je njegova vizija na kraju bila uspešna.